ale tu ni hin pathian thu ki ho lim khom ni pathian an phat lem sang hoi ta mai e tu ring tu ni hin pathian thua do thei ding ki mun pi ta paso Khuma hin chila paso Samuel hin chala ya hung zau pi je in ka ke pa be se pathian ni phathe no bo ta ho no tu ni hin pathian tu se ya hitia ke wa len ho ki chi len ho hin mi tam ta hin Judaism lam hin Messianic lam hin ai lo le Christian Protestant Christian dang ho hin kum sang leng vai ki hom ding kum sang leng gam hongom do di Mesia ama ta su leng vai ain po ding ti ho hi tam ta san na hin na CHU Bible mo ngam Zakaria bung som le lim hu sim ki ta le leng vai han po ding che ding chu le hi che leng vai po sunga su mundang gam danga cheng ho jong i ham aga good pi manga ga si lo wai le go tu dai tu yong mu lo ding he ti oi lo yong tam ta ki tu do na Zakaria bung som le lia hi che ki sei pen hi i pi ki sei na ham de paso Khuma pa khumin che chung sang them khat ga sei pi le ka no pe cho Israel mi te ho ko ma he pathin thu chu ate pain hi jong le atep na hi condition na ya te pain English if ati ho hi jong le ti omen hitiana umule hiti ding tia condition na ya pi a he hi chu ma ho ta lo je chun ama ho chunga thu te tam ta hi gui lung thei ta lo a omen eja chu Jerusalem jong chu van noi le se ta center dinga atep na ho jong chu hitalavin New Testament hung ma pakai Jesus Christan se jui ho aung bola ko na hi van noi le se pumpi chunga thu ne vai hom dan ho chu ung cho ma hita eja chu to a chu Jerusalem value di dem alo pi na chu ki cho na hitan Solomon temple jong chu talawa hin tua iti jong khu Muslim hok kuta hita e chun tua Jerusalem tha iti jong hi wana ding jo hita chu le se ta ho chu hitalawa he ni chu chomcha dinga chu ka don but nom na chu he ale o che hin mi loi khadim achi sale hung ho he thiam lo wa che khu achi lo lai the future tense ta panga gel jong thowana che chung sang a ho nang e khat nan sei na thu do khat pan pi ne in to LHAMBUH kul manglo chu wan tha le tha lu the lo de hi to hi man te di he ti hi om ja chu na to LHAMBUH kul i man te lo wai le ji chu hi the nai pu ti to he man ngai na lai ham man te ngai ham man lo wa yong pha he tam ti chu tam khat clear cut en jong kaya nom thone ke good di hi Israel te phalai chu poi mo hen adi in good pi thum ho hi Jerusalem to ki to a ki manga hin Jerusalem a thim pu chungnung pe na umin thim pu chungnung vai hom na noya ki manga hin no jong he ya chu pasal ho zo se jong la ya chu achi ding kilula ding atiun na kilula ding ti pa ko hin te gamla ta ko na hung hi jong le hapta ni lam ki jot ho hi jong le jo na chi ka la chun nagamu chu midang hon jong a o chat lo di atin gal nei jing a ko ma galo jing hi jong le ji ho phat la ya chu bible a tep ta banga chu ama ho ache na achun ache ka la in koi machan agam aji acha te ho chu am dan chu chi chu gal boundary a umuyong le ama ho na ji cha te da tha wa ga kilula u jong le pathenin gal mi te ko na ji cha te na ven pi e na hi chu na tua hi Jerusalem chu hitidinga chu talo apoi mona jong talo ama ho jeng jong Jerusalem a kum khata thumbe akil lula ke dia ho jong chu talo ama o Judaism ho jeng jong chu aman lo lo hen ji chu Jerusalem poi mona jong chu sol cha polin ke ho nu chu wana
Jerusalem ta na ya chu lei sit ko so no cha agar cha to thakat he atia galatia ase chu aung he ta ka sim do kha ale ki pamen ai la joi he thiam lo mi gon khat chun Israel chu pathin a de sa na I ti yong le thu sa yong le ding do kit ding he ti kinep na ane te chu ama hon lang pe se David lambu thu sa ki tung do kit de tin amonga hichel David lambu ki ti chu Solomon temple chu hong ki tha sa de ti na ham David lambu ati chu piam pastor Samuel in che chu ga se ki pa me chi he bon cha ka ngai lo jo sin jong he che dio ka de na chi David lambu thu sa chu ki tung do ki de he ti pa he Amos bung ko chang som la khat a he na ki mon na he chi Amos lambu ti pa he Solomon temple in sa mong chu tua khu Jerusalem a chan sa phat ki diu ham kan chi pherin ai lo le cement che lang ho a hi ki sa de ham ai lo le ipi mong ham ti chu nin do hin ka ke pai na he chi David lambu thu sa ki tung do ki de he ti pa hi so de na ki tung do da ne he chi chu hoi la ya ki tung do ki mu mi ti a hi le so cha te bung som la nga chang som le gup som si ki som le gir hui si ma hi le en sim do pe tang se oh dangen no thiam gau te thu sei to ki tu e David lambu thu sa chu ka tun do ki de he ti in tu in gentle pathian hello hon pathian an he ta we chu che ye chun hi chi lambu thu sa hi ki tung do ki de he ti pa chu chi hi ai tai amo e he ta we tin proof an bol ta we na he khulaya in ta ki sa do ding he pon paka ye sun jo Jerusalem asu se la chun hi chi in hi su se vin lang heaven ken ne thum ni le ka tun do de ai ti kum som di le ko lang som nga lang ki sa nang in ni thum ni be ma na tun do de ham ai u se hi dang ati wa aman la ma ta sa se na he ya chu howin ta be pathian thagau thing chen na in chu mi him ta sa hi tan chi ya chu David lambu thu sa ti pa hu in building lam pang khoi pon pathian hello ten pathian hello wa na thu sa hon pathian an ki het dio hi tai tin lam zo hi in chi chu so cha de bung som nga chang som le nga akun hin simin ka ti chule hi chi thiam gao ho thu ho to ki to chinung chule kileng ting David hobu athu sa chu saphang ting chule ki tung do ding hi mi amo chang se le chidang nam dang kamina ki ku ho zo sin pa kai chu hol na ding in tin golu la ya pathil hiti ho he sa ji apa kai chu na si ti re ki su ne hi je chun hitin ka ngai toi chidang nam dang ho la ati hi gentle ho la din ai chidang nam dang ho la gentle ho la pathin hi nga hung ki hi ho chu bol gan thei daw hi te milim ho na thilbu ne jon than hui chula lol ki me ki tha sa te thisan ne changa kun chung ki kang se ding un sun le han ka ti amo gentle te pathina hung ki hi ho hi Amos them gawin David lambu thu sa ati ho so yo hi ati yo in building ho he ti nai lo na ya chu tu David lambu thu sa ki phung do di ta khulanga Israel langa ki nem ta ho chu Bible to ki kale ta san ta pu tu we Bible chun David lambu thu sa ti hi tu ami ping tha ni danga milim ho but ni danga pakai su hello hot pakai su an het pau chi hi ase na hi bo we ti chamlam chakara ka sei no ma hi tiếng lệ lai ra công bề lập nôm chu thấy chẳng phung đòn đỏ đinh tì xì na mà thiếu bung xòm ni lệ khát thu lệ mi tâm ta in lai hi ai khát bung xòm ni lệ khát trang xòm lệ cô thu lệ bung xòm ni lệ li trang xòm thum lệ ni hi thắc khát in allow hi at zo ma hen khát chú mà thiếu bung xòm ni lệ li trang xòm thum lệ ni lệ lúc bung xòm ni lệ khát thấy trang phung ase na chu thắc khát en chu ahung ki ding ting het na dinga thing dang ho adon do ding thua sen chu thing dang zo se jong tin luka chu na sen mi tam ta in
Ilaya mathiwa thei chang phung hong don do ati le Israel te hong ki don do dinga chu angai tu ai na la jing e chu luka wangin thingdang zo se hong ki don do ni pi hong dinga ti thuai in dan chu ni pi nai phal le thingna ho yong hong don do hong mil amit sel tha hong tiền thấy chăng ta Israel te cả na hilawin nam zo si chung chang thua hi rồi Israel te cả na thua wang chu thấy chăng chu aga ding dola aga lo ji in subset apevin azung chan gein agota ti imoven teng le leng pi thấy chung changa chu Isaiah sei chu pakai jesu nong sei bel kitin achunga lu chu chip de mong ta lo ding atin yo chu anam ami mal dana chu hu hing na chang chu ume aki kha chu lo na mi mal anam dana dinga chu mong ta lo ding New Testament phat la ya lam kai ma sawa jo si jong chu juda hina chu ai wangan anam dana tel na mong chu ta lo ding yes nation ma de han chom na nam bi hi na nam than chu mi chunga tu chu ke somang ti chu chip de ake de na goi sel ti hai di nai chu Matthew bung som ni le ni ha le Luka a leng pi thei chung changa leng pi lo kat lo chung changa chna verse 41 42 vel la chu ivet le la ya chu don do ding ta lo mang ding ya chu Jerusalem chu tin kibol jong le thâu độ cái tờ thâu độ ding hilo sen cái lệ độ thấy tiếng mong cái tờ lộ na và nơi lấy xe ta ding à chu ít em phải là juda te chun mi mà là bác cái suan ta san là hu hình cái thầy thâu ama vang anam hi na chu de than tum na chu beita mi yo si hi aman lenga quậy thầy ta na thiên bù chia a Jerusalem poi mo na zo se chu ta lo chu ta le na chlai na se na chun belap ding kha ka se chu thấy trong phùng cái tình Israel te ate cả na hi poi iti no mo hin na ai lại gam sung wa hin thấy trong phùng Israel te vật sai hi ki ha se be se na chi adi poi ye je thấy trong phùng hi Israel te vật sa na hi pon chi chu a hi mong ding a hi yong le chlai hi la junga za gop de ti ka sim do no na chlai hi ne tin se yen Chui na jing Bethany a ko na hung pot do ina gilkil tan to ka yesu chu gilkil he na cha chun chui gamla ta a hin thei jang do ne amuna aga amu kha le tina chi le ado tai lo ima aga mu ta poi ijene mi del thei jang cho aga phat mong jong hi lo hi na je sun thing phung za chun tu kalin imati chanin koi man naga ne hi han atina gau sabe ai le chang som ni chu luk bung som la ka chang som ni chu si ma hi le chin jing kai na ho pa vi na hi le thei chang phung chu azung ge ya anagop ta chu amu vi na hi adi chu na chin pitalin agel do ina za vetan rabbi thei chang phung nagau sap chu agop jo tai ati chi Israel te ki sin ri mo mong hi la bona gop di ti na hi azung za gop di kile do mong ta lo diu ti na hi na chon cha hi de poi ti ong chu neu cha khat chu kaga sei no men na mika Amos bunga chang ni achun Israel chu aphong do ding lo wa ki da la he ta ti chu na chong chu ga sim dong ka ting ke ma pat na ting le e khat jong chu Hosea e lo gam ama jong chun Israel te chung chang chu anop nopin ta he ti na jong chu na milima job ta ja chu chim ye ke pal hu ta a phong do ding be hel chu nunga tamong Israel cha hi tai agam sunga hin don lovin a ki da thatan koi ma cha kai tho ding om ta poi ati hi Amos bunga chang ni na Matthew bung som ni le khat chang som li le khat le som li le ni che sim pe te chang som ni la khat ama ho za chu chi mi gi lo ho chu aman eng sanin sugamin tin aga phasia athega peding leitho dang khoda lengpi le chu pedo tan te ati bina he jesun zowa
in sahona dei mawa payu song chu aninga song pi penin apang tai hiche pakaya ko na hi chule imit mu bin akidangi ti pathian le khabwa thu hi nasim do kha lu ham somthum le li lenga chan chi a chu ke man na ho za ka se hi na ho a ko na pathian gam ke lamanga aga do sa namdang mi te ki peding a hi Israel te a ko ra kala do di he dinai chu na namdang mi te aga do sa the ale tho the akita ho mi kita ho na pathian he ho ka pe no hi Israel te mi du mi da ne po we dinai chu na we yong le hi chi song chunga thua chu na song a pa kai su chu se na hi da na a hela chip ding a hi chule ko hi le achunga chu chi song chu a le bui banga ke thezal ding a hi ati chu in thiam pu pi pui ho le forces hon hi chi athulem se chu za phat on ama ho chunga thu se a hi chu a hedo ta bin a hi lai chan chu in ama chu mat ding in a go bin ai wang thiam gau hi ti a angai to ji un mi pi chu a ki cha bin a hi ama ho chung chang thu a se na hi ti farisi so chu na he wa tulai ai on hi thu hi pakai jesu se hi a farisi so na ma ho chung chang thu se tun do hi loading dan ho akile do loading dan ho akihet wa ei ho het lo hel wang hi ngol khoi ta khat chui so di mo to he thang pe ho hen Israel su i ti jong la pathin ada la poi ki tung do ki ding hi nidang la ya agamo wa amdan zo phaile parikhat rong su mi ni ki hop le lo khai na ai lo le parini he lo sangam ni ne ki hom ki ne kham pot ki mi li ki ho yo le sangam khat ne kham pot ki mi tam dum ya pathin phathe poi ti hi na a se je wa chu Israel chu iti jong la pathin dan ha mo lo dingai ta ta san na pa chu na bible ko na i vel le e chen kan jong bible ka ga sim do no min na chen Peter chun ta be amongen ke man pathin koi ma de sa tum anei poi ti ki chen ta in ka he atiki amdan zu pathinin koi ma de sa tum anei poi ti ki chen ta in ka he ti ase jing la ya de sa tum anei chu ti ta bang lung thimi nei jing pau chu na chehin khat ka sim do ki num na lain la galatia bong thuma chun chen gang te pawen sim ki le Yesu Krista to pum khata taksan na je kin pathin sa te nahi ta vek nga wa Krista to pum khata baptist nahi ta wa Krista hina chun tho min nam ta khudi chun jehin Judami Greek mi nam dang kala chun kilam dan nam ta po sok lo un ta po a pasal nu me ta lo abana sim sakila e ho wang taksan na je ka Abraham sun Krista to go lu khom di hi ve adin amdan so taksan na zala Krista Abraham son go lu ding pathin nam lem hi tinai na ata ba mo nga tuin gala khai khom la ga se na David LHAMBUH lu sa chu KITUNGDOH ki tai che chu ta san na Israel na ai lo le chidang nam dang ko ma hu hing na thu pha alu sa hong KITUNGDOH pa chu ai da nge chilai chun ke yong het thei na ding na David LHAMBUH thu sa ki ti hu to Jerusalem a KITUNGDOH de hi poi to hin milim ho na pathian hel hon pathian het pa hi LHAMBUH di ta pa hobu di ta pa pathian in thing ta sa pa hi min pathian heta wi ti na jo cha hi tai ain ta simen in ki sading kho hi poi ti chuna a hi pe ne ti hi isei no mo hi ya chu khulanga Israel te hong kile do ki ding chu ti ding khat ti ding kum sang lenga ma hop ki deu ti ho jo si hi adi mong pui ti hi abona chen chai ki se jo hi yo la thang pi kharai he di bin ke jong ka de ne Bible changa seiding tam ta omen Roma seibanga Israel Abraham son ai wanga Abraham chila hi pove ati to banga ko thupon bunga chang ko ai simai le lai chun zat zo se nam tin a kon lai che si pi kite thupon bunga chang ko na ga sim do to be ama ho chun la tha kha da sa bin le khabu cha la ding le asin kha na
tham thading alom nang ma bo na hi aye chu nang ma ki that ta sa na hi phungtin le chitin nam tinami pautin pautanga mi gambai pi nam jo siami pathian na dinga nang man na thisanan na cho do hi tai pathian dinga ma ho chu gam sumi le thim puana pan sa hi tai chutia chama ho chun wanui le si chunga vai po ding a hi ati ben he Jerusalem could be to me say ho la achun thim pu chung nung to kut chu ki manga he tua hi e oi thim pu chung nung pen chu paka Jesu Christa ti hebrai nong se e oi thim pu hi su ke ta be thim pu hi ta be thi sen nei cho in tin ama khole tu ya e oi ta van khole tu ya ai sem ta ama thi sen jalin ama sanga chu thim pu chung nung jong le thim pu za chu le via ho tua chu e o zo si ta san cha te zo si thim pu hi ta be thim pu chung nung wang chu paka Jesu Christa a hi thim pu be ya mi zo ten khuang tel lo chai chu a atio to banga a thim pu chung nung la talawa Jerusalem ma mang ding ti chu kana lo ta ngol hoi ta ida chu thim pu chung nung namun wana i man ding ho ki sei na hi ta ti jang chu chateng le cha hin ngol hoi deu ta khat mi het bailam ding khat in Israel ki ti hi pathian cha hi ti na mai hin na Gentile ki ti hi pathian hello nammi te anup nama chon mi te ti na hi tu a Christian te yo sen pathian her we hitan thagaulam Israel hi we ho kulanga Jerusalem langa ki tol ho khu Gentile pathian hello hagarsa paka Yesu hetal ho hi Gentile hi bina hi then Jacob yong chu Israel hin achate hi Israel hi pu na hi achate hi Israel chate ki ti hi bu be vasanan mi kha chu apa thong ngam hi le achate ong thong ngam hi thelo hi thong ngam chate ki ti hi bu na hi ya chu kulanga chi ho Israel te hilobin Israel chate yo he ti yong hi ngor hoi ta khana se thiam ye chu amo ngai sang na hi tam be se tan na pathian tu to phatai ge lai le na pathian tu tai ge lai le ma chu Gentile hi zo Sunday Christian ahin Messiah ga hin na egam sung wai ngai lu na zalin Israel te kiledo te se yung Bible ivet la hi mong pun ngai lu na ya la hong ki se hin tampi yung I khol diu kano me na hi kham tha te ho na reformation e bol ngai ta ni ti chu ke yung ngai lu na ya la ka ga se tu ale ki pambe sen ki sei le se di tam tai din na pathian in phalam sangai pian din mun ki jong na sei din na tu na ai se ti kham phom bon sam chen lang che anavia la ngai ho jo se na bon pathian phatai bo na yam tia he chen lo mai le comment section la ma ki heu din na a khwai le tu do dong jin dong sei khom ki le ale ki pame ame ke ang ki pai